Bafowethu nali iphenti engikhokhelwe udadewethu lapha ngalokufidi ehle emotweni. Okubuhlungu nje ingane yesikole angiyazi ukuthi ngicabangelani le ntombazana. Angazi ngempela ngisale ngididekile yilo le. Ithi mama renge kuthiwa wethi sigama lethu wonke umuntu uyathetha abambe ikhanda kodwa wenze into ongabonakala ukuthi ikhona enye insizwa ye-Durban liner ithi yona-ke yavele nje ingane yangena emotweni yathatha ingubo yayibeka la yasimbuza ukuthi kanti wena ulokhu uzile kanti awulokhu uzi yabuza yathi awulokhu uzi ngathi wena ulokhu uzile u6:30 indawo unikezele lo voice note. Ithathe isithembe yasibekala ihlele front seat ingalifakile kuthi le nto engekho isikulo ibengayifakile yavele yathi bantwana ku6:30 la awuthathi yini yabuza yathi une-load shedding ingane uthi leyangane ilako 17 mhlambe 18 years ibuza umuntu omdala wathi wena ngibona nje kuyingane yami noma kuyingane yakwethu encane. So siyacela abafowethu eSouth Africa nabo Gender Commission no Human Rights abasukume ngokufana ngoba lo msebenzi waserenkade suqalile lezi zinto kade saqala 2017 sikhuluma le ukuthi emotweni angabhalwa izinto ezimbi ngabantu besifazane lezi ithombe ezibekwa la ifaka ama-G-string sathi ayiphume balalela futhi kodwa manje ngokhangathi ingane zenza nje ngempela kusibuyisela emuva ngathena kokudlala ngiyasicindezela sibonga kakhulu thina inkonzo yakithi mfoka mahaya konje awushiye ibongo zakho mase le new version ubani akwazi ukumbongela bafowethu okay asisho kanye asho shitsizwa madilo zamlandela khona ngo straight ngifaka ivesi madilo zamlandela fakani inkabi sakhi ibongo zensizwa Ibongo zalensizwa inkundla ufoka amahaya khona kwamaphutha balimemezile phezulu ku-West Street bathi Field Street bayikhokhela ngo-G-string ngathi ngiphatha izokhenza Chiefs Yes, yabona insizwa zonke sijabule erenkini sirenkini yamafutha la kodwa sizokufuzela sizojabula nensizwa ukuthi-ke ikwazile ukuvika isilingo ngoba njengoba sikhuluma nje ngabe ngempela sewesivili akudlali umthetho awudlali nawe kuyisifundo lokhu kwezinye iy'nsizwa ukuthi noma yini ekwehlelayo la erenkini awuyithatheli umthetho sitshele sikhona inamba yami iyaziwa inamba uyayazi uma uzuthi uyagcineka ufonele sikwazi ukuphuza umhlola kuwena mlanga usuyi-celebrity nge-G-string nje kuphela angibonge kakhulu mfoka mahaya mfowethu usebenze kahle usuku lakho kube usuku olumnandi mina bengizothi nje kumnikazi wemoto engabe selokhu ebuza into ey'ningi uma ufika nje noma kuthiwa imali ayiphela umnike imali eshodayo mtshela ukuthi bakhokhe ama-G-string baba u-3 Ngiyabonga nkabi yami asibongeni bafowethu la namaphoyisa omgwaqo nawo azobuza ukuthi bengingakhokhelwa ngani yazi ukuthi asenze njani before sami le G-string iphatheni ma kwenzeka iphoyisa lomgwaqo lifuna into engafanele lifuna uphoyisa ithi kanti ifuna ngenkani asibonge kakhulu nabosayitsheni bakhona bazosingatha kulento esizoyenza la siyabonga kakhulu Durban Metro ukuthi nisisingathe iy'ngabi zami ngiyalwazi ukuthi vele nami ngikhulele lapha ngakhuliswa lapho ngase ngiyabona ukuthi cha phela ngeke ngize ngifele khona kufanele ukuthi nami ngihambe ngoyimele iy'nkabi zakithi lezi ngibuza kuzona mase konakele mase ukuthi benhlupha kubuye futhi nami ngibakhuze futhi ukuthi hhayi ngasiqinisi kakhulu isandla ngoba lana sizophanda sonke sizophanda kodwa ikhwantamu liphakela imindeni eminingi ngosuku abantu abawu-7 u-7 mayiphela every day without faith siyabonga kakhulu bafowethu thank you uthi inkabi uthakane angenjani abe ufuna ivalelise ufuna valelise